салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин рӯйдодҳои имрӯз пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Теҳрони Абдусамад. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. идомаи нишастҳои матбуотӣ бо хабарнигорон дар муассисаҳои таълимии олии пойтахт. омодагиҳо ба даври аввали озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. тоҷикистон аз назари демографӣ дар ҳалли рушди доимӣ қарор дорад ва аз нисф зиёди аҳолӣ, яъне қувваи асосии пешбарандаи онро ҷавонон ташкил медиҳанд. бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи наврасону ҷавонон ва ҳалли мушкилоти ҳаёти онҳоро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат эълон кардаанд. бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти ҷавонон ва қадрдонии фаъолҷавонон, маросими ҷоизасупории беҳтаринҳо дар соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе доир гардид. дар толори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маросими ҷоизасупории беҳтаринҳо дар соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар ин маросим муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, роҳбарияти Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияҳои пойтахт, масъулини шаҳриву ҷумҳуриявӣ, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот, фарҳангу тандурустии Душанбе, роҳбарони муассисаҳои оливу касбии таълимӣ, гирандагони стипендияи президентӣ дар соли таҳсили 2022-2023 ва фаъолҷавонону варзишгарон иштирок доштанд. бо натиҷагирӣ аз кору фаъолияти ҷавонон дар пойтахт гуфта шуд ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади баланд бардоштани маърифати зеҳнии ҷавонон, фароҳам овардани шароити мусоид барои вусъати нерӯи эҷодӣ, арҷгузорӣ ва ҳифзи беҳтарин анъанаву ҳунарҳои мардумӣ, мусоида дар интихоби касбу ҳунар ва талқини ташаккули тарзи ҳаёти солим бо оммавигардонии варзиш ва имкониятҳои рушди ин соҳаи муҳим, новобаста аз шароити ҷаҳонии фарогир, силсилаи ҳавасмандиҳо барои ҷавонону варзишгарон пайваста амалӣ мегардад. ҳамчунин гуфта шуд ки маҳз дар заминаи ҳидоятҳои падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои наҷибу пайваста ва дурбинонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, сиёсати давлатии ҷавонон ба яке аз самтҳои муҳими стратегияи кишвар ва пойтахти он табдил ёфта, дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба қишри ҷавони ҷомеа дар марҳилаи бунёди давлати навини тоҷикон ҳамчун созандагони ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол таваҷҷӯҳ ва боварӣ карда мешавад. ин эътимоду боварӣ ва самимияти пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз самари дилхоҳро ба бор оварда, ҷавононро барои расидан ба қуллаи муроду мақсадҳои дар замирашон буда роҳнамоӣ месозад. дар идома барои ҳамкориву дастгириҳои судманд як қатор ташкилоту муассисаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва ноҳиявӣ, инчунин роҳбарияти муассисаҳои оливу касбии таълимӣ барои амалӣ намудани сиёсати давлатии ҷавонон ва рушду инкишофи соҳаи варзиш бо сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин барои фаъолияти пурсамар бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиш бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. дар идома ғолибони озмунҳо барои фаъолияти пурсамари эҷодӣ дар самти илмҳои дақиқ, адабиёт, рӯзноманигорӣ, санъат, меъморӣ, техникаву технология ва инноватсияву ихтироъкорӣ бо диплом ва сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ҳамзамон беҳтарин корманди соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар шаҳри Душанбе, мутахассисони пешбари раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе Маҳмадулло Кароматулло ва Ғаффорзода Юсуф муайян гардиданд. ин як иқдоми хеле хуб аст, чун дар соли 2022 дастовардҳо дар ҳамаи соҳаҳо ҷамъбаст шуд. мо ҷавононро водор месозад ки дар оянда дар ҳамаи касбу кори гуногун ин ё он дастоварди худро пешниҳод намуда баҳри рушди давлату мамлакат саҳми худро гузорем. мо миннатдории худро ба шаҳрдори Душанбе мерасонем ки имрӯз аз ихтироъу навгониҳо пайваста пуштибонӣ карда чунин чорабиниҳои сатҳи аълоро ташкил мекунад. чорабинӣ бо барномаи ҷолиби фарҳангӣ ба анҷом расид. ба гуфтаи масъулин, дар натиҷаи тадбирҳои андешидашудаи соли гузашта, чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ, фарҳангиву маърифатӣ, омӯзишиву илмӣ ва варзишиву солимгардонӣ гузаронида шуда, ҳудуди зиёди ҷавонон ҷалб гардидаанд.
дар асоси амри президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар соли 2023 ҳамакнун барои маротибаи панҷум баргузор мегардад. Соли равон ин озмун аз рӯи 6 номинатсия сурат гирифта, вобаста ба тағйироту навгуниҳо дар низомномаи он маблағ барои мукофотонидани ғолибон ва баргузории озмун дар ҳаҷми 850 000 сомонӣ зиёд карда шуда, дар маҷмӯъ 3 895 000 сомониро ташкил медиҳад. дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва донишҷӯёну омӯзгорон вобаста ба омодагиҳо ба ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамоиш баргузор гардид. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз хотирмонтарин рӯйдодҳои фарҳангӣ дар солҳои 2019-2022 маҳсуб ёфта, дар ин давра ҳаводорони зиёд пайдо намуд ва ба мактаби хештаншиносию худогоҳии ҷомеа табдил ёфт. инак дар асоси амри президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон соли равон ин озмун барои маротибаи панҷум баргузор мегардад. ҳамасола дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ шумораи зиёди донишҷӯёну омӯзгорон ва аспирантону докторантони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон низ фаъолона иштирок намуда, донишу малака ва маҳорати худро мавриди озмоиш қарор медиҳанд. бино ба таъкиди Қобилҷон Хушвақтзода, ректори ин муассисаи таҳсилоти олии мамлакат, дар 4 соли баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст, ҳайати олимпиадачиёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар он фаъолона иштирок намуда, соҳиби 30 ҷои ифтихорӣ гардиданд. таъкид гардид, ки соли равон низ омодагиҳо ба ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ хуб ҷараён дорад ва дар Донишгоҳи Миллӣ тамоми шароити зарурӣ барои пурра омода шудани хоҳишмандони иштирок дар он муҳайё мебошад. این آزمون و دیگر آزمون هایی که معمول شده‌اند با ابتکار بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت برگزار می‌گردد و سرپرست بی‌واسطه هم ایشان هستند و امیدوارم که این آزمون امسال نیز خوب برگزار می‌گردد و این آزمون سبب می‌شود که بخش معینی جامعه از جمله جوانان دانشجویان به مطالعه کتاب جلب کرده شوند. با اندیشه جامعه شناسان، تربیت نسل آینده‌ساز ملت در روحیه سازندگی و بنیادکاری، حس خویشتن‌شناسی، وطن‌دوستی، احترام به تاریخ و میراث گرانمایه نیاگان که از سمت‌های افسرانه‌ای سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف و فرهنگ محسوب می‌یابد، برگزاری آزمون فروغ سبحی دانایی کتاب است. در این سمت اقدام موثر محسوب می‌یابد. سال روان به نظامنامه این آزمون یک قطار تغییرات و نوگانی‌ها وارد کرده شده. آن از روی 6 نامیناسیا صورت می‌گیرد. نامیناسیا ادبیات کودکان و نورسان در 2 زیر نامیناسیا میان خوانندگان صنف‌های ابتدایی و خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسات تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی برگزار می‌شود. همچنین در نامیناسیا ادبیات جهان یک زیر نامیناسیا دیگر علاوه گردیده، آن با نظرداشت خصوصیت‌های سن و سالی میان خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسات تحصیلات میانه عمومی در علاوه‌دگی دایر می‌گردد. در نامیناسیا ایجاد نظم و نثر نیز تغییرات وارد شده. سال روان داوطلبان بخش ایجاد نظم و ایجاد نثر در علاوه‌دگی اشتراک می‌کنند. همزمان در اساس نظامنامه آزمون جهت هوسمندسازی شماره زیاد اشتراکچیان مقدار جای‌های سهمی غالبان همه نامیناسی‌ها از 2 نفر به 3 نفر رسانده شده. در مجموع غالبان هر یک نامیناسیا به 6 عدد رسانده شد. در سال روان شماره مکافات‌های پولی هم برای آموزگارانی که شاگردانشان در دور 4 آزمون غالب جای‌های یکم، دوم، سوم و شاه جایزه می‌گردند 15 عدد زیاد گردیده تا به 61 عدد رسانده شد. در آزمون جمهوریوی فروغ سبحی دانایی اشتراک نموده. زیاده از 150 غزل را ازبر نمودم. در دوره مکتبی، ناحیوی و ولایتی اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم. حالا باشد در این دوره آزمون اشتراک خواهم کرد تا به دورهای جمهوریوی خواهم رسید. به تمام خوانندگان دانشجویان توصیه می‌دهم که در این آزمون باشکوه اشتراک نمایند. آزمون این خود یک امتحان است. چنان که از نظامنامه شناس شدیم، طلبات‌های امسال نسبتاً بازم جدی‌تر شده است. از جمله اونجا نکته ذکر شده است که هیئت حکمان می‌توانند به دانشجویان با داوطلبان اونایی که در آزمون اشتراک میکنند علاوه بر اثرهای خواندهشان که اونا به شکل مجموعه به شکل بیاض پیشنهاد میکنند، اینچنین در دایره طلبات نظامنامه که برای مطالعه با اثرهای گوناگون منظوم و منصوب پیشنهاد شده است و داوطلبان سالها پیشنهاد کنند تا به این واسطه درجه معرفت از خودکنی فهم آنها
به طور دقیق معین کرده شود. تاکید کردند به مورد است که با دستور 23 پیشوای ملت برای داوطلبان آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است امتیازی مخصوص پیش بینی گردیده است که طبق آن اشتراکچیان دور چهارم آزمون از حساب خوانندگان صنف 11 به اختصاص‌های آموزگاری مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی کشور به آزمون در گروه‌های رایگان قبول کرده می‌شوند. طوری در ادامه این همایش تاکید گردید هدف از برگزاری این آزمون بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارزش گذاشتن بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و مساعدت در رشد جهان معنوی تمام ساکنان کشور میباشد. در ساختار دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان 8 فاکولتت، 20 کافدرا، 2 مرکز، اینچنین فیلال دانشگاه در شهر اسفارا و لیسه اینواتسیونی دوشنبه فعالیت دارند. در دانشگاه در 255 گروه اکادمیک از این 172 گروه تعلیمشان به زبان تاجیکی، 79 گروه تعلیم به زبان روسی و 4 گروه تعلیم به زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهد. در مجموع 3903 نفر دانشجو طبق نظام کردیتی به تحصیل فرا گرفته شدند. در جریان نشست مطبوعاتی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گفته شد که ماه سپتامبر سال 2022 در روند عملی شوی برنامه 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در زمینه سابق کافدرای فیزیکا، تلکامونیکاسیا و فن‌های تکنیکی، 2 کافدرای نو، کافدرای فیزیکا و فن‌های تکنیکی و کافدرای انرژتیکا و شبکه‌های تلکامونیکاسیا تأسیس داده شد. اینچنین ضمن برآمد رهبریت دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان ایلهام امونزاده گفته شد که در روند تحکیم بخشیدن پایه مادی و تکنیکی جریان تعلیم در دانشگاه 24 صنفخانه کامپیوتری، 29 صنفخانه مخصوص گردانیده شده، 64 عدد تخته الکترونی، 4 عدد تریبون الکترونی، 108 عدد پروژکتور و دیگر تجهیزات مولتی مدیوی و اکوستیکی مورد استفاده قرار داده. عین زمان در جریان تعلیم 898 عدد کامپیوترها استفاده برده می شوند. بلند برداشتن صفت تعلیم در دانشگاه همچون یکی از هدفهای استراتژی دانشگاه پذیرفته شده است. اینچنین ضمن برآمد رهبریت دانشگاه گفته شد که در عین زمان 3 برنامه تعلیمی دانشگاه از اکریدیتاسیون بین‌المللی گذشته صاحب شهادتنامه بین‌المللی میباشند. با نظر داشت روند رقمی کنونی اقتصادیاتی مملکت، طلبات معاصر بازار مهنت و تکلیف و پیشنهاد کاردهندگان، دانشگاه برای 2 اختصاص نو، ذهن صنعی و به حسابگیری بوغالتری، تحلیل و اودیت در صنعت صاحب اجازتنامه گردیده. از سپتامبر سال 2022 به کورس اول اختصاص‌های مذکور دانشجو قبول نمود. اینچنین ضمن برآمد رهبریت دانشگاه گفته شد که در سال 2022 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با 23 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی، سازمان و شرکت‌های خارجی جهت به راه ماندن همکاری‌های بین‌المللی شرطنامه و سازشنامه‌های طرفین به امضا رسیده است. در برابر دانشجویان گفتند جایز است که همساله جهت دستگیری کارمندان و استادان دانشگاه، ریاست دانشگاه دولتی تکنولوژی تاجیکستان در یک جایگی با اتفاق کسبه دانشگاه کارهای اجتماعی را خوب به راه مانده است. بهر بلند برداشتن دانش و ملکه راهبران و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه همساله در کشور تدبیرهای آموزشی تشکیل کرده می شود. این اقدام در سطح ناحیه‌های شهر دوشنبه عملی می شود که آموزگاران تجربه خود را بای نموده در فعالیت کاریشان استفاده می نمایند. گزارش همکارانمان در این باره آماده شده است. این نوبت در اساس نقشه‌چوره‌بینی‌های ساحوی سرریاست معارف شهر دوشنبه و شعبه معارف ناحیه اسماعیلی سامانی، مشورت دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی این ناحیه با اشتراک راهبران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 دایر گردید. شرکت‌داران مشورت آموزشی راهبران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه اسماعیلی سامانی نخست در مشغولیت‌های تعلیمی مؤسسه اشتراک نموده با مهارت آموزگاران و خوانندگان این تعلیمگاه شناس شدند. مورد ذکر است که در اساس نقشه‌چوره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و تطبیق برنامه و استراتژی ساحوی در مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی پایتخت منتظم مشورت و تدبیرهای آموزشی تشکیل کرده می شود. در همایش نوبتی مسئولین شعبه معارف ناحیه اسماعیلی سامانی و راهبران تعلیمگاه‌های حدود ناحیه شرکت نمودند و دایر به موضوعهای گذشته آموزگاران اندیشه خود را بیان داشتند. جای تاکید است که برگزاری چنین مشورت‌ها برای تقویت ملکه و مهارت آموزگاران، تبادل تجربه میان سروران مؤسسه‌ها و رشد ساحه زمینه مساعد می‌گذارد. این است که
ҳар ҳафта чунин тадбирҳои омӯзишӣ дар ҳудуди ин ноҳияи пойтахт ташкил мегардад. Имрӯзҳо таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба соҳаи маориф зиёд гардида, баҳри баланд бардоштани дониши хонандагон шароити муосир дар таълимгоҳҳо муҳайё гардидааст. Инчунин муассисаҳои наву замонавӣ бо шароити созгор сохта мавриди истифода қарор гирифта истоданд. ҳамин аст ки иқдомҳои зиёде дар ин соҳа рӯи даст гирифта мешавад. ёдовар мешавем ки чунин машваратҳо пайваста гузаронида шуда малакаҳои маҳорати омӯзгорон баланд мегардад ва ба ин васила барои иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба олимпиадаву озмунҳо замина мегузорад. роҳбарияти шӯъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ нақшачорабинӣ таҳия намуда, дар асоси он баргузории чунин машваратҳоро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳия пайваста ба роҳ монданд. таваҷҷӯҳи хоса ба самти маориф ва татбиқи нақшачорабиниву барномаҳои ин бахш боис гардидааст ки рушди соҳа дар ҳудуди шаҳри Душанбе таъмин гардад. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ мулоқоти роҳбарияти шӯъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо имомхатибони масҷидҳои ҷомеаи пойтахт доир гардид. дар вохӯрӣ як қатор масоили марбут ба пешгирӣ аз хурофотпарастӣ ва шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамкоронамон Қиёмиддини Ҳомид ва Фирӯзи Амон аз рафти мулоқоти навбатӣ гузориш омода карданд. тақвият додани назорати риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз ҷумлаи мавзӯъҳое буд ки дар оғози мулоқоти масъулини шӯъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи ҳозирин расонида шуд. таъкид гардид ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд муфид буда ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии наврасону ҷавонон ки нерӯи пурқудрат, такягоҳ ва бойгарии давлат маҳсуб меёбанд, нақши созандае дорад. яке аз ҳадафҳои ин санади муҳим дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҷомеа, тарбия намудани фарзандон мебошад. қайд гардид ки қонуни мазкур вазифаҳо ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои волидайнро нисбат ба фарзандон мушаххас карда, татбиқи риояи он барои тарбияи устувории ахлоқии ноболиғону наврасон ва омода кардани онҳо ба тарзи ҳаёти солими оилавӣ ва иҷтимоӣ мусоидат менамояд. бояд қайд намуд ки ояндаи миллат вобаста ба таълиму тарбияи насли наврас аст. аз ин хотир волидони имрӯзаро мебояд зиракии сиёсиро аз даст надода пайваста дар талош бошанд, фарзандонро дар рӯҳияи миҳандӯстиву худшиносии миллӣ ба камол расонанд. дар идомаи мулоқот ҳозирин аз имомхатибони масҷидҳои ҷомеаи пойтахт талаб намуданд ки дар вақти баргузории намозҳои ҷумъа ва панҷвақта дар идомаи мавъизаҳои хеш ба саҳми намозгузорон расонанд ки дар амалӣ намудани меъёрҳои қонуни мазкур бетараф набуда, баръакс кӯшиш намоянд ки дар чаҳорчӯбаи он амал намоянд, зеро ин қонун тамоми масъалаҳои таълиму тарбияро дар бар мегирад ва як меъёри ёрирасон барои волидайн дар таълиму тарбияи фарзандон гаштааст. мавзӯъҳои дигаре ки диққати ҳозиринро ба худ ҷалб намуд, ин баланд бардоштани сатҳу сифати тарбия дар иттиҳодияҳои динӣ, тақвияти мубориза бар зидди хурофот, ифротгароӣ ва таассуби динӣ, тарзи дурусти истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоӣ, огоҳонидани мардум аз оқибатҳои ҳуқуқи истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ ва таъсири манфии ҷаҳлу хурофот дар ташаккули мафкураи ҷавонон мебошад. зимни баромади худ қайд намуданд ки имрӯз ҷаҳон дар вазъияти хеле мураккаби сиёсӣ, бархурди тамаддунҳо, раванди ҷаҳонишавӣ, авҷи ҷангҳои иттилоотӣ ва инчунин ҷараёни босуръати рушди техникаву технологияи навин қарор дорад. бо пайдо шудани алоқаи кайҳонӣ имрӯз дар кураи замин воситаи нави паҳн намудани иттилоот ба вуҷуд омадааст ки яке аз онҳо шабакаҳои интернетӣ ба шумор меравад. яке аз шабакаҳои маъмули паҳннамои иттилооти интернетӣ ин шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад ки истифодабарандагонаш шумораи зиёди аҳолии ҷаҳонро дар бар мегирад. гуфта шуд ки сомонаҳои интернетӣ, махсусан шабакаҳои иҷтимоӣ, силоҳи муҳими таъсиррасонӣ ба мафкураи одамон аст ки онро наметавон бо чизи дигар муқоиса намуд. дар шароити имрӯза ки дар як вақт ҳам хабари воқеӣ ва ҳам хабари дурӯғ аз ҷониби сомонаҳои интернетӣ, алахусус шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад, таъмини амнияти ҷомеа дар мадди аввал меистад. аз ин лиҳоз бояд аҳли ҷомеа, махсус ҷавонон дорои дониши хубу ҷаҳонбинии фароғ бошанд, зеро дар аксар маврид нафарони дорои мафкураи заиф ба доми фиребу найранги ҳизбу ҳаракатҳои гуногун меафтанд. бедор кардану ба роҳ мондаи фарҳанги умумии фарҳанги китобхонӣ, ҳаракати умумии фарҳанги китобхонӣ, китобдорӣ,
فروغ سپیدانوی کتاب است. یا تاجیکستان وطن عزیز ما است. دیگه یک برای بیدار کردن ملت، برای مثلا هوشیار کردن ملت و مثلا برای سرسودا جنفیدا بودن به ملت دولت و مردم همه چی است. اگر عقلی که خواننده نباشد خرافاتی است. جز تصمیم خرافاتانه چیز دیگر نمیگه. پس خرافات چی است؟ خرافات فساد عقلی را میگه. هر کسی یعنی مستقیم خودش اندیشه کرده نمیتواند، عاقلانه تفکر کرده نمیتواند، معنی چی است؟ عقل از حرکت باز مانده است. عقلی که غذا نداشته باشد این خرافاتی میشه. غذای عقل این دانش است، علم است، معرفت است. به شبهه برای پیشگیری چنین حالتهای نامطلوب باید اهل جامعه بی‌طرف نباشند، زیرا تنها در همدستگی ما میتوانیم جوانان را در روحیه بلند میهن‌پرستی تربیت نماییم. با سبب بارشات زیادی برف از کیلومتر 44 تا کیلومتر 73 شاهراه دوشنبه خوجندچناق حرکت واسطه‌های نقلیات دشوار گردید. در این باره ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد. وابسته به این کارهای نظارتی و فهماندهی در این مسیر به راه مانده شده است. طبق معلومات агентии об ҳаво санҷӣ таи рӯзҳои охир дар мамлакат боридани барф ва сардиҳо пешгӯӣ шудааст. бо мақсади таъмини бехатари ҳаракат дар роҳ, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хоҳиш менамояд ки бо қоидаи ҳаракат дар роҳ ба қоидаи зерин риоя намоянд. дар ин ҳангом ронандагоне ки манотиқи кӯҳӣ ва ағбаҳоро убур менамоянд ё худ ронандагоне ки ба интиқоли мусофирон машғул ҳастанд ҳатман бо худ таҷҳизоти иловагӣ дошта бошанд. ин гуфтаҳоро коршиносони соҳа ва мутахассисони бозрасии давлатии автомобилии кишвар тасдиқ ва комилтар месозанд. айни замон мо дар километри 67-уми роҳи автомобилгарди душанбе хуҷанд-чаноқ қарор дорем. боришоти барфи рӯзҳои охир ҳаракати воситаҳои нақлиётро мушкил гардонид. аз ҳамин лиҳоз бо супуриши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳури тоҷикистон аз ҳисоби раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда барои таъмин намудани бехатари ҳаракат дар роҳ дар ҳамбастагӣ бо ширкати айрес фаъолият намуда истодаем. аз километри 44-уми роҳи мазкур то километри 67-ум зиёда аз 17 тармаҳои хурду калон фаромада аст ки кормандони ширкат ин тармаҳоро тоза карда истодаанд. таҷрибаҳо бо роҳ собитгари онанд ки ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ дар бештари маврид дар фасли тирамоҳу зимистон ба вуқӯъ мепайванданд. махсусан дар роҳҳои кӯҳиву ағбаҳои мошингар ҳаракати воситаҳои нақлиёт душвор буда эҳтимоли падид омадани хавфу хатар ва садамаҳо ҷой дорад. вобаста ба боридани боришоти барфи зиёд аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳолати техникии воситаҳои нақлиёти худро аз назар гузаронида бо худ лавозимоти лозимаро дошта бошанд ва без зарурият ба роҳ набароянд. طبق تحلیل و نتیجه‌گیری مقامات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اکثرا حادثه‌ها در شهرهای دوشنبه خوجندچناق رخ می‌دهند که آن در پی عامل و سبب‌های گوناگون به میان می‌آیند. مخصوصا در فصل تیرماه و زمستان سبب و شرایط بصادرشوی صدمه‌های نقلیاتی مساعدت کننده بیشتر است. کارشناسان میگویند که اولتر از همه آمادگی رانندگان با این دوره ایمن از همه گونه خطرها بوده میتواند. مثلا عوض نمودن شینه‌های زمستانه، روغن‌های تکنیکی، چراغ‌های روشندهنده و دیگر قسم‌های تکنیکی اتومبیلی محض در فصل تیرماه و زمستان راه یگانه پیشگیری از فلاکت‌هاست. тамошобинони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. сеҳатманду сарбаланд бошед.